أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبتي أمها أخون أقول من كم هفتة جلس أنقار دوغة ري مغرب نماذج فوقا مي مسكتوغا فرقان مسكتوغا كوريا جنديا سلسلة درستك مي علوم القرآن وجه نموجا كيرت القرآن قلون هوري إكيكي معلومات مسافر مغوتم كم يكس أقول من جاكنا تريها درس مي موضوعا كوريا كينغوس فاوانه أقول منا مي دماغي حالة تجسوبون درستا مدوكنا دان جهما همه إفوغا أقول منا درستا كوريا جندوموجه فرصة لبوما أكوغا أنا كابس فشاكين كوريا بيجندني إن شاء الله. أقول من وانا ورق جينا موضوع تاكان إشارة كلا فبيتو دي درستوغا كيرت القرآن أقولهم هوري حقيقة توغا عام درستك غوتوغا أقول من مي موضوعا وهكذا كان جه سوبكي كيرت القرآن أقولهم هوري علم ونود رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة أقولهم هوري علم أي كمهن أدي خاصكم إكمنتكا خاص كوري فاوا كوليج جا نوتا يونيورسيتي جا إكني فاړو كوري ونجه علم إنه وكي خاص بيك إكني إنجه جنو عام غوتيكا إمها مسلمون أبامي هنگه دينوگه إم مهمو أساسي معلوماتو لبفا هننبا فهروغا ميهكو دكا كم واهكي شكاري كان إميها نوت إميها قلون وريهم فرائتا وموجة كوريغ زمانك أقول منا بدل كف ميوا زمانك جينا عددك تفاتو فاڑوگه فاڑو كيونتكا أدي شبهتكا شكوتا وفدما إكي وتروگه ريونتا راوا واهكتا فترة مندا زمان إهميما أقول من هما قاموس أقول هيتون كوريغا أقول من مي ديوه قوموغا أهولوري إسنما فكروغا كوريغو تكنو نيدو أقول من كتريغا بس مانكان كوريغ إغوتون خود أقول من كه إلّه هنگا أقول من كه هموغا كولاغا أقول من نا إبهروان واها كدكا أقول من فدان مسلم ممّيكا بابّيغ فراتون دنيا وفمّي مي ديوه بيموغا أولى بدو فاوا بيم ميهم واني ميكان كموجه شكارة كموجاوي خدو أبامهم مجتمع تريجا كيرت القرآن الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أكله فانوك سنة إسلام دينوك أهل ورنا مدوغا تفاتو واهكتا فترة دكا شكو فدمة مسكة فشاف إمبما أول ما قترين هما فرودي قتم بس كم بفلكا صاف فوتم مهم كيرت القرآن به قتم
misalaka shakku feddumuge wahake dekemun da'iruga e qur'an algolmenna hamya asfa wani kongotakakkan kinekan kirit qur'an algolmenna hamya naqul qurayfa wani adi hame hemme kirit qur'ana behe gotum mihaku ufaddafane shubhae algolmenna e shubha ufedumo kuriga nota algolmenna hame forumuge kuriga ekan saafifa otumaki daade fasihe kama ko algolmenna algolmenge mi mativeri hidayatuge ni'matuga sabitu etiyumuge fursate kamuga vegenda egotum balaruga algolme kirit qur'anuge misalaka nasikh mansukh kirit qur'anun ayate nuwata ayatake mansukh kuravi e ayatake hukum algolmenge terega ove nuwata ayate mansukh kuravi ege hukum mes mansukh kurefa wa huma adi ei kongotakan Allah subhanahu wa ta'ala hingawa fawa kamekama mikankan algomena ngumaki ufede mifada bordeti shubhatakum algomena salame bevigendanika ane kolum misalaka kirit qur'an jama kurumge wahaka kirit qur'an em mushafega de bandere ganduge de terega muli qur'an jama kurefa otumuge wahaka algolmenna hamya shubha ufadda bayaku genna iruga kirit qur'an rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge duwasuruga jama kurefa nekkamasha efuga abu bakr gafanu khilafatuga kurawno masakkate kama eko ekiga onnam wa foten nama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge duwasuruga jama kurefa otis nunhe nuni demmi bawatuge kitemme wahake dekeveru min komme wahake ge hagigatan algolmenna waraf fasehan devene mi ma'lumato libi nota hodage foto shakki wasne kirit qur'an ki Allah subhanahu wa ta'ala ge matiwari kalam ful bimmati ga nuwe sida Allah subhanahu wa ta'ala ya gulumuri ehen evves etche kalam Allah fiya Allah subhanahu wa ta'ala kalam ful fiya ehbima bimmati ga wa emme sharafari etchaki Allah subhanahu wa ta'ala ge kalam ful e kalam fulaki eila subhanahu wa ta'ala ge zaat fulan nisbek kurave eila subhanahu wa ta'ala sida gulunguri kalam fulakamuga waatibe en huriha etchakavure sharaferi sawbaki e kalam fulu nisbek kurave note kalam fulu efaratakum wahi kurabba fawa farataki ei Allah subhanahu wa ta'ala kamuga waati hembima kurino dannawali fadan bimmatiga mihara kunik Allah subhanahu wa ta'ala sida gulun huri eila subhanahu wa ta'ala ge zaat fula gulun huri ehen evveseche Allah subhanahu wa ta'ala kalam fulfiyo ehen kamu e kalam fuluge sharafa maturika mattaka ummatuge ilum bere emme bod khidmate kurawwa fawa etchaki nuwata ilmaki kiritu qur'ana gulun huri ilmu eamadu shakke vesne etchige sharafu mativeri vivaraka ea gulumuri ilmuge sharafu ves mativeri vegendan ehmima agulmenna astuga mawduge tere badevi ilmu hode nama agulmenna waran hingama jehun libi kashawru kama ekuga agulmenge ummatuge salaferi bekanum midina meduga kashawru ko gen tibbevi gotan agulmenna ves tibeka evvis datikame nonna ekamako duniye kankamuga algolmen awadine tiwan jehi algolmen amille schedule taken hada ei busy schedule taken kamuga sikundiya visnagen ekamuge terega algolmenge hayatun hidukone mi ilmu hodu mattaka heda nukurumuge natija ki algolmenge amilla mi mativeri shakkenne dina meduga algolmen biratte hive komme miha komme eche komme dimayakun gowada heduga eyan algolmen kanu la aduwaha eya kamfe deveka natija eki kulen denno no fadan komme miha kus algolmenge mujtamato ke terega nikume miyedu komme waha ke bes dakkambi islam dinuge asas taka behe gotum islam dinuge
muqaddasat taka behe gotum Allah subhanahu wa ta'ala ya ila subhanahu wa ta'ala ge matir nabiyya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya behe gotum en komme mihikabes islami bay mujtamauga jaga libifa wa minbaran algol men miwani e ilma duru helif embima lobeti akhunne algol men mi darustoga wa hakada kafane me fahum kirit qur'an jama kurabuma behe gotum kirit qur'an haqiqatuga jama kurabumuge terega algol men adiga sandan kollum muhimmu bayan nukuta eburi ege terega rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge duwasurga zamanuga halatu huri gotum kirit qur'an em mushafike gotuga jama kurefa nikkamuga yes kirit qur'an haqiqatuga eduwasurga e qur'an jama kurabuma farwa terive lebbifa wani fs haligga liangengule gandutaka karudastakegga nunka kirit qur'an jama kurafumuge aslaki nota kirit qur'an nagulwagin awmuge aslaki evs halega foduwettawga liyefa otumennu kirit qur'an baawale funi iliyevigennennu eya khilafa kirit qur'an baawale funi adu eheve adi adu ehumaffoga hitu daskureve e daskur maffoga anekkaves ehem faraytaka ungannawa deve ilmege gotuga emima Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun ila subhanahu wa ta'ala wahi qurabba engevum jibril alayhi salam wadage muhammad sallallahu alayhi wasallam kiyawa vidaluwe devvima ekalege faanuge hippulun e qur'an libi wadage efu ekalege faanu sallallahu alayhi wasallam sahabi bekalunna kiyawa vidaluwe devvima ebekalun e qur'an adu assama e qur'an giddas qurabba ebekalun ehem faraytaka ungannawa devva gotuga engam emme furatama halatan algum balairuga rasulullah sallallahu alayhi wasallam ge zamanuga adi abu bakr faanu khilafatan algol men badalika mugawies evs haligga beenun jihigennennuwe kommehen eliyane karudahaka deyyaka nuwata lifa we fotekka muga efwa sawbaki sahabi bekanun emme bodu ahammiyete devvi kirutu qur'anum baawale munda minbaru itu daskurefum me qur'anuge aslaki qur'an naqulumuge aslaki miistakunge hittakum enhitun anen hitan naqul kuramundiu miyada hame bes me qur'an naqul kuramuge emme baruga da wasilataki insanum ebami hunge hittakum qur'an ufulamundiu ehbima rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bawade bemunde kiritu qur'an Allah subhanahu wa ta'ala wa'ude wadigannawa fawani ekerege faanuge hibbulan e qur'an jama qur'anikum لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن كليغ فانو أوس وداكين كليغ فانو كدوفل حركان نقرب باشي أوسكم من قرآن لبغتما إن علينا جمعه وقرآن تمن إله سبحانه وتعالى مجفا واجب كمك إنو تمن إله سبحانه وتعالى حضرت وا كمك أي كليغ فانو كهبلغا من قرآن جمع قربا من قرآن كيوا ودار وبينه گوي kale gefana fahi koddefu ehmiya agol men dannam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya behegutum Allah subhanahu wa ta'ala mi risalatu ge tahiru kama mi risalatiki sida Allah subhanahu wa ta'ala hadratu khalis kama akgawa risalatikan kashur kuramo gotum e risalatu bawa lebe nabiyya sallallahu alaihi wasallam ki amil lefula liuvan adi kiyuvan denewada nugannawa bekalekkamuga lavvawa efu ekalekfan sallallahu alaihi wasallam ge hippulan eilam subhanahu wa ta'ala ge wahi jama kurabba ekalekfanu ge faraqulum insaniyata miilum for koddebba ekalekfanu wadagennevi liyankiyan denewada nugannawa ehennama muli insaniyatuge ilum veriyakamuga muli insaniyatuge aalimukamuga ehbima edusuru devuna emme boda hammiyata ki kirit qur'an gandutake ga nuwata
ezamanuga datikama ekuga namas liben huri wasilettawga liye jama kuru umannu enamas sahabi bekalunga tere rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekalun khas kurabbi wahi liyuwa bekalun gotuga algon men ewaha katan adwa ulam kuriga darustawga algon men bani ewa kadannawa khas gotega zaid bin thabit radiyallahu anhu ekadege faano wewadagen faawe liufumuga khasa kurefawa bekade gotu emmima rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hayat ko nimigen diyaru eki bekalun eki baawatuge eki echitiga liubawa fa mizamanuga he kardaha deli eha faseha duwaswarennu wara fahaka jehenden insanun dekefa wani ekam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge duwaswaruga liye takati rakkaatiri kurma beenu kuramun diyi ewo gudu duniyega hunna naadiru maaddat bayfaro hila bayfaro kadurukuge oshi gandu nuwata baykala fay nuwata janawaruge hamfada takati beenu kuramun di ehmima gandutan ukaleve gotuga mushafega kirit qur'an jamaafa otumaki ekeshigem wa kamannun eruga halata balagh devana kamaki kurin denno fada kiritinu qur'an naqul kurumuge emme warugada wasilataki qiyamata hamyavs mistonge hittakun qur'an en hitun anen hita naqul kurumun diu ei qur'an baawale bono sifa wes miedu bimmati gawa huriha qur'anen andalika mugavias netikolika mugavias etan has etan lakka muslimunnege hituga mi qur'an bani rakka kurif ehengamun allah subhanahu wa ta'ala labwa fa adia khilafu khasakamen ei mi qur'anuge mutashabihat ginakamugavi hirus mi qur'an ajamin nadande arabi bahum emme lafzige mana nodanna mihun nadande ebami unge hituga kirit qur'anuge emme fiyebes faraw kurmenneti akura filim fiya hiddas kofa otumuge kuladana kan mista kunna nota mu'minuna devwa favu eme duniya matiga evves pote evves fafuttake nuwe kirit qur'an fada ege emme kalime kamugavis ege emme fiye kamugavies ege emme nukuta ekkamugavies faraku gumman neti miistagunge tereng emme gina dege be ko hiddas kofawa foteke gotuga hoy ehen ebbes fote lobeti akhunne ehm algun men furata madannam bikamaki qur'an naqulu mummi ay no to qur'an jama kurmuge emme bodo hammeti defami wani miistagunge hituga ei insana datur gofada kumme tanakabes naqul kurawene wasilate gotuga erum qur'an mefawan miedos mieda hamiyabes islami ilmuge kanda fina ekaduga ahulu veriwa kumme ilum veriyege kiyum feshigen annani kirit qur'an hiddas korevum kirit qur'an hiddas dukum ilum veri vevene hama egote bes nonnane sabaki kirit qur'anuge ilmu kamuga islami shariatuge ilmu wati ehmima miyadus miyada hamyams e qur'an egotuga naqulu wa mistonge terega mi annani komekas rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge haya purnimi ekede fanuga haya purge emme fahu aharuge ramadan mahuga nuwata hijran dihawana haruge ramadan mahuga jibril alayhi salam wadaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya musheedu fi emme fahuge muraja kurevu bebbe kalon riwa kuraba gotum zaid bin thabit radiyallahu anhu ekade gfanu mi muraja haziru wadagenne bebbe kalon riwa kuraba gotum ane bebbe kalon mi riwaye ضعيف قرب كم يكس مراجعة के मजीसन हाजिर हुए वड़ा किन्ने उनका मुगावियस वड़ा नुगन्ने उनका मुगावियस ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हा की मी मौदूगा
mi madanuga mi qur'ana gulum buri ilmuga emme ginaw goto heda korevvi emme aris kon uluvvi matir sahabi ehmima Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ge khilafatuga khassako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi bekanun ge teren kirit Qur'an gindus kurawwa fawa gina de ge bekanun eki faharu ge matin shahid wan dimab yamama hanguramaya adi kurin agommen adoha beur mauna ge hadisa ga wes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayat puluga efo kurin denon fadan yamama hangurama ga gina de Qur'an gindus bekanun shahid wada kanum ge sobum kirit Qur'an mistakunge tereng hiddas koffawa mihunge adadu maduwe nota gelli hingadane kamuge biru otuma ekuga liefawa fefutake jama kuruma Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anha khiyal de bebegin emasakke polo kurabba fani agul wani mi mawduga hama war tafsir ko wa ga dakka fe namas hadan akol mataka agul menge darustoge baki ba kuriya gendiumuge puriga furtama kamaki Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu mi khiyalu devuma ekuga ekade fana mi khiyalu hushalu kuma ekuga khud ekade fana bes vidanu webuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukurabba kame timan kale fana kurabani konfade konkish Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu wes ekan kurabuma fahaj jehwada gannawa meduri sawbengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liuwa fawa fafutakega kirit Qur'an et mushafega jama kurwa fanetum ehnamas kamuge muhim mukan bodwe adi ekamaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dosurga mana nukurevi adi ekamang amuru kurevigen liyumun diumek kamugawati ekang himenigen dani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ge terek kirit Qur'an sahabi bekalunge tereng liyanken denawada gannawa khas bekalun tuunu fili bekalun gennawa geliuvom gendawa fave wahige katibunge gotuga bekalun khas kurabwa ege iturum kirit Qur'an liuvom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amuru kurabwa fa wa iruhe Qur'ana ekuga ehen eche nuliumam besekale fanwani amuru kurabwa ehmima sahabi bekalun kirit Qur'an liuvu mataka genguluwa evves echen ege terega Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas pole kamugavis jama nukurafu anekolum agol men nan emme saaf kon ige anekkamaki kirit Qur'an ki tadriji gotegga waguta zamana gule gotum bawa levumun dia wahige bas pole takekkamuga waatiwe kirit Qur'an efbahara jama kureifa otumaki ei ekashigem wa kamennu insanu geterega Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hayapu neuma aku wahi bawa levumuge zaman nimuni ehsabum kirit Qur'an bawa levvi nimi fevani erum Qur'an tartib kureifa wani me dogol menna ege kirit Qur'anum tartib kureifa miwa gotum Qur'an bawa levum dieki mi tartiba egota nunka kirit Qur'anuge eki hisabuge eki ayatan eki tantanga eki faharmatin bawa levumun diye ehmima ekachchiga e bawa levumun da gotel limunu kamuga vies kirit Qur'an alul jama kurumattaka kommehen lazim wane ituru liun takelliya sawbaki eki suratuge eki ayen eki faharmatin eki zamanuga bawa levumun diya diumuge sawbu kirit Qur'an miyadu tartib kurefa miwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Jibril alaihi salam ungannawa devwa fawa gota ehmima ekam wes egota vegen dani kurin denno fadan wahige fatura niuma fawga erum kashawru kama akuga kirit Qur'an bawale vi nimi e Qur'an furiyam kurefa uma akuga den tartib kurevegen dan ehmima sawbutake baawaru meduwarwegen as Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ge duwaswaruga mi Qur'an jama kurmuge masake furtama kurefa miwani em dikeni furtama jama kurefu eh nuni ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge duwaswaruga wes kirit Qur'an mani jama kurefa eh namas e Qur'an jama kurefa wani mistonge hiddakuga
eya eku waki waki feffuttakegga eki tantanga eki taketiga Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu mikurvi masakke pulaki kiritu Qur'an de bandere gandege deterega jama korev em mushafegga kiritu Qur'an onna ne gota mi masakke pula Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu emme bodu ikhtiyar korwa fani Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu algodwani ewa kaves dan nawafa ege terega wara gina sawbutan eburi ekkamaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijra wadaganna mafawga Zaidu ge fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga kiyawa vidalwe adi liuvan khas kore fa wuma zuwan tuppulu bekadaka wumuge sabon diriulumuge avadinetun taka duru bekadaka wuma e ilmu misakunna unganna devuma khasave ekamuga mashghul we uluwa bekadekamuga wuma kirit Qur'anun komme ayate bawale fa vi iru ayataka behe ma'lumatu libigemba bekalaka ve wadagen fawu ehmima Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu e masakke pul hawale kurabba fawani waragina gogotun belle mafoga enamas bimasakkata Zaid ge faanu iskure fa humuge mane ki mis ogol men danna jehe kame Zaid ge faanu gini kanya ekane ma ekane Qur'an jama korevi kinu ekan iswe kurabbaane farate kande eluvi ehenya huriha sahabi bekanu ebekalege appulugawa huriha fafuttake gennawage ebe bekalunge ehi terikan intiha libi wadage kiritu Qur'an jama korabwa fani e jama korevumuga hama emme faratege basfulaka burawe lavwage nennu ebe kalunna ki ei shakken neggotuga udulun kamuga wi hinduga wes shakken neggotuga teduwerin kamuga wi hinduga wes ebe kalun kiritu Qur'an liuvumuga itura samale wadage anekkonu Zaid radhiyallahu anhu ehem bekalunge shahada ehem bekalunge hekibas adi ehem bekalunge appuluga huri liuvunta genne viruga e huriha liuvunta ka e huriha bekalunge shahadatu ganote hekibahuge kuriga ekanege faano kirit Qur'an kuringa mo denne fadan amille fula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihuga liuvwa adi kuriga riwayatan algolme burawa kama banama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariya Jibril alaihi salam hijran dihewana haruga Ramadan moga wadagi emme fahuge Qur'an muraja ivve umuga ekade faano e majlisga baawre wadagi fa waatiwe ekaman ahuluwerika boduwan Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu korevi masakke pulaki kiritu Qur'an de bandere gandege deterega jama korev ehmbima kiritu Qur'anuge en nuskhae jama korefa moti note ek copy emyoti jama korefa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ge dosur hennamas eki bekalun eki tantanga e bekalaku liuwa fawa liuvunta ibbawage uluvi genguluvi enas kulen denno fadan muli Madina getereya eulanu korevegen dia komme be fulakos komme bekalakus e bekalege appulugawa liuvunta jama korobage Zaid ge fana ehi terika forukadu komex kirit Qur'an midenne wonu gota jama kurum kuriga kirit Qur'an bani mistonga hittoga jama kurefe agodu ama danno mun ai dengoti Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu khilafatu ge kurukama akuga ekade fanuge khilafatu niyuma foga Umar ge fanuge khilafata hame ngaru Umar ge fanuge appuluga mi denne wono nuskha nuwata Qur'anuge jama korefa miwa musafati efo Umar ge fanuge khilafatu nimi ekade fanu awahar wadagen no mafahuga e Qur'an e nuskha oti ekade fanuge darikambanu algon menge makamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ambikambanu Hafsa bint Umar radhiyallahu anhuma ge appuluga efo Uthman gafanuge duwasuruga kirit Qur'an em marji gotuga balage mistakun kiyuma barolum gotum anekka Qur'anuge nushatake liuvuma masake kore
mifaharuge mi hadisa ki nota mifaharu mikan migotan hingan dimawe sawbaki islami futuhat duniye gina gomtaka feturi fulawegen gos etabbayaku islam dina wanumoge sabun arabinge terembes etabbayaku adi ajaminge terembes etabbayaku natijaka vegen diei kiritu qur'an kiyumuga kiritu qur'an bawa lefawa hanga kuru nota hal lahja ekibamihum eki lahja kiyumun dieru ebbe ku anebeka gos kurmuge sababun ekam boduwegen gos ararumakavve ebbe ku anebbe ku kiritu qur'an nubako kiyawagen kafaru qura hisaba nota kufuru wejjekama hukum qura hisaba kanta gos fituna bodoefa bi hinduga Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu Uthman ge fanu ge ariha badage ekade fanu ge khilafatuga ekade ge fana hushelu bi mashwara ya ekgotan emasakke pulwane kaves Zaid ge fanu iskurabage kurabwa afwan emigal gondu dannawala me benu bani Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu jama kurabi mushaf ege maane ki Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu amille fala mushaf ufeddevi nota jama korbi ke nune sahabi be kalunnaki komme fada be kalekkamuga avies haqqa khilafak kamek kurabwa kamavana ma ebe kanum ekan hama kurabwana be kan ebe kanum warar rangala maslahatu ifattan denewada gannawa adi hikmebes enge wada gannawa hikmatat taka ebe kanum kankan hifattawa vesme ehennamaves haqqum beruwegen da hinduga komme bekale kamuga ves ebekalaka khilaf wada ganna ehem wima ilum berin deenuge masalata nimmawa iruga sahabinge haziruga sahabi bekalunge arihuga khulafa ar-rashidun kore bekalaku goten nimmawa iruga nota kame kanda aduwa aruga egetenen emme bekale kamuga ves inkar nukurabba kamavvanama e nimmawani sahabi bekalunge ebbase wada ganna gotuga ebekalunge tereng kommes bekalako inkar kurabwane nota bekalun take inkar kurabwane haqqa khilafa nota kan goda khilafa bekalako kame kurabba kamavvanama e khalifa kamuga bias Allah subhanahu wa ta'ala ge deenuge faratun ekan hama kurabwan ei khalifa ya mushalu bagin kamuga wies nuwata ekama guligen kurave suwala jawab devvagin kamuga wies ehmima Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ge dosurga Zaid ge faanu mi jama kore fikiritu Qur'an jama kurunga masakke pulan huriha bekalun ebbese wadagen huriha bekalun eki ekan ehitere wadagen ekan kurabwa fan ehennun nan tibe fulun misnawa kiriti Qur'an kalamullah islam deenuge emme mati masdar e Qur'an khilafu fede gotaka dafatu gotaka jama kuravi mistonge teriya fora kan hama egeten emme bekada kos hila donu kurabba komme kas efoga kurin denun fadan Uthman ge faanu ge ariha mi hushaligen dia khiyal fula medu visna wadage ekan kurabba fan awun hama kurigas dannawa fan Zaid ge faana Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu kirt Qur'an jama ko devumuge masakke pulu hawal kuravi wagutuga ekale faanu vidalwani kadege faanu mitanum rabberum bodobiya farubade ufulluma timan kadege faana hawal kuravi namavis ekamma luivi he ti hawal kuravi masakke pulu kure kamuge bodokan ihsas kurveni ei kalamullah Allah subhanahu wa ta'ala kalam fula gulum muri masakke pulu kamuga adi agunmana engen dani Zaid ge faanu fada sahabi bekaluge hippuluga mi masakke pulu deifawa qadaruge bodoka hemwima ekan amali gotum ebekalun dakkawa fawani Zaid ge faanu masakke pulu kurabwa fawani efada ahammiyete debbawak ikhlas tarika maakuba natija ki e masakke pulu furiyam kurabwa fawani uriha sahabi bekalun ebbaswe wada gannawa gotak kommegas Uthman radhiyallahu anhu kitto kurabi Uthman radhiyallahu anhu anekkaves Qur'ane jama kurabi kinum Uthman radhiyallahu anhu ge duwasurwa Qur'an devana fahara jama kurumuge maane ki ebbes halega e lafzu ekota beenum kurumu kamuga avies
ege maane ki ebbes halega a qur'an ekale fano jama koreviyennu nuta kurin ay qur'an kamnu gosken nuta ege masataken horegen qur'an jama korevikinu Uthman radiyallahu anhu mi khiyal ful qabul kurabwa ekale fano korevi masakke pulaki Hafsa radiyallahu anha ge appuluga oy kirit qur'an ge midenne wono furatama ekulawale wono nusha genne maffahuga ekale ge fano e nusha copy korevi ha ituru nushay nota ha ituru ha copy korevi e ekale ge fano korevi masakke pulu sobaki zaidu ge fano mi faru iskurabba fi mani mi masakke puluga lajnae committee ekulawale maffahuga emmi ma qur'an jama devana fara jama kurumatu Uthman gafanu khilafatu ga jama kurum ga murada ki ebbes halega anikkaves wakin qur'an jama kurumennu ekamaku Uthman gafanu kurevvi masakke pulen eboy mi jama kurevvu moga sababaki miharu mi ufedigen ule masale hallen hoddew ufedigen ule masale ki eki hisabuga eki ba mi hum misal iraq karaga mi hum sham karayan as sham karaga mi hum iraq karaya gos mi huriha tanegga ebbeku anebbeka kiritu qur'anuge vidennewuno hel lahja nota hen akuruge macca qur'an bawale fa viruga mi qira'atakum ebbeku anebbeku kiyawa hinduga eki kalima eki bami hunge lahja eggota kiyomuge terega ebbeku anebbeku gos kurage medure fawan ehnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabwa fawani en komme qira'ataka nuwata komme lahjaka kiwi kamugavis egota she qur'an bawale vigindi kirit qur'an aslu furatama bawale vemundi quraishunge lahjaga macha efuga kirit qur'an rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya eki lahja bes jibril alaihi salam kiyawa vidalwe devwa fave emma uthman gafan mikurabi masakke puluga iskurabwa fawani ansariya bekanunge tereng hame kani zaid gafan ekani efa quraishunge tereng tim bekalaku iskurabwa wafa vidalwani qur'an liwumun as liwumuge imla kurumuge akuru edumuge akuru ekulawalmuge battan bina kurevumuga khilafu fidicchikam vanama quraishun liye ule gota liyash quraishunge liuma ek gota liyash embima abu bakr siddiq radhiyallahu anhu ge zamanuga liufifa mushafa liumuge battan nuwata akuruge tunduta nuwata akurtan ekulawalmuga tafatu asfawan egiterega misalaka agondu kuriga wanga dakka fawane ta maftuha ya ta marbuta ya nota akur kodu nota kalima ga fahadan anna wattaya digutaya liumuga agumana mushafun fennane tafatu gotaka misaga rahmat innatanu gaves idadane digutaya fahadan hama ta marbuta lakin liebe onne rugaves ennamas egota liuwa fawani e liufun egotan ekashalu wa fawani kurin denno fadan khiyal tafatuhum fede halatuga quraishun liye ule gota liufu mogoto misaka tabutaki arabi namennu ajami giteren asfawa name tabut kirt qur'anuga lifa wa rufahuta innani maftuha egotuga diguta egotuga ei kurin denno fadan e khilaf takun ara wadaganno mattaka emima Uthman gafan mikure masakke pulaki kirit qur'anuge Abu Bakr fanuge duwasturuga jama korewunu mi nusha ballawagen ituru ha copy tayyar korev efu Hafsa radiyallahu anha ge appula e mushaf devu mafu baki nushata eki tantana fonu vevi muslimunge emme ma markaz takan emme bodati qaum takan nuwata emme ma hisabuta efuga amur neruvevi komme mihege atuga liyefa rakka kurefa huri kirit qur'anuge huriha fafuttaki ihtirama akuga nattalama egotun andalama ekale fanuga amur neruvevi
sawbaki den e fahuga baki khiyal tafatuwe ararum wana jage nubevu mataka efo Qur'an liya kama vanya e mushaf toge kurin denne wono nuskha taka nota copy taka balagin Qur'an liya farata ko nota liya be ko liya munda ehmima meda hame ves algul menna hame naqulu mun asfa miwa kirit Qur'an ge miharuge nuskha ta nota copy ta khaso gotega mujamma malik fahdu korabwa eva mativeri masakkatu muli duniye kirit Qur'anuge kopitakum musandi kurmataka korabwa eva masakke puluga waraboda midenne wono asla ballawa komekas algonme mirege darus minimmalani kurige filawto ga majja komme swarakan handang akolmu gotum emme fawm algonme dekki wahakaya ishara kolluma ekuga adibai muhimunu kutataka ali alalma ekuga irada korbiya inshallah algonme ituru faslen atu ituru baben algonme fashani ei kirit Qur'an ge surat taka behe ilma kirit Qur'an ge surat taka behe ilmuga Qur'an ge surat taka nandeifawa gota e nandeuma meduri sawbitaka adi hama ehme e surat toge ayat toge adada e surat toge maikkama behe gotum warudifa hori riwayat taka hame Qur'an ge surat tartib kurefawa gota adi Qur'an ge surat toge mawdu taka e mawdu toge maqsad taka behe gotum algon me wahaka dakkamu gendana kuriyan hori darus toga adi me gi turum mes algon me irada kurevi Allah subhanahu wa ta'ala algon mena tawfiq de bafi kama bana ma kirit Qur'an ge ilma golum hori ituru filawata bes kuriya gendana algon me mi darus mi kuriya gendani homme angara do egere magru namada fahuga mi miskituga furqan miskituga inshallah em anna haftaga wes agol men hama mi wagutuga darus kuriya gendan doa ki Allah subhanahu wa ta'ala agol menni ilah subhanahu wa ta'ala ge mi matveri kalam fulge ilmu libigem ba ekkamuga lavva adi mi Qur'ana amali gotum amal kura min Qur'an ge ayat ka me tadabbur ko isna fikru hinga taqwa bari zahidu alwari baykam galibum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.